Loron Diak Malo karena em canal televisão Timor Post e daí mak situação atual husi Comoro dili. Ora nedau Timor Post ihon ponte Comoro, ponte CPLP. Hoje Loron 18 de maio 2023, nessa agenda nacional husi campanha partido político atual partido CNRT, partido também liderado husi presidente comando de luta Kairala Sanana Guzmão. E nessa situação atual, movimento militante, simpatizante, partido CNRT Ninian, nessa gente acompanha motorizada, transporte, caminhoneta, sira, no transporte privado, sira, começa movimento tacitolo, onde concentra e fatem Comício Nacional Ninian. Na fatin complementa maluk sirahotu hahusi lorsae toloromol tasifeto to tasimane ba timuruan sira iha Australia iha Portugal iha Irlanda iha Inglaterra iha Korea do Sul vamos ya fatin serve itala menciona atakuhin lorong kampanye nasional badala ikus husi partido CNRT partido nebe liderado husi comandante Valentil Kairala Sanana Guzmão. Kalau karena sira idane mak situação atual iha cidade dele e horas neda ita iha ponte CPLP anessa nita re iha itania oin militante no simpatizante sira continua hak basic an bas fatin komisionian iha tasitolo anessa horsei reportagem ita toteona kata iha ponto principal ida iha basic ponte CPLP maka polisia Academia Polisia Nasional Timor Leste nion iha passa revista iha checkpoint husi itani autoridade Polisia Nasional Timor Leste e passa revista idane atu hari liliu ba condição transporte público serana be maka usa hodituir komisiu nomos hari ba regra sernabe maka implementa liliu ba sernabe maka laiha espelo laiha sa matrícula motor cano racing kanal pot liambot nemos sehetan atau sang husi itani autoridade segurança malu karena sir nema situação atual iha Academia Polícia Ninian hanessa nohi menciona tiana katak me ponto principal ida husi checkpoint husi polícia ili ba viatura sernave maka passa husi fata irane ku prestação de serviço neve mak polícia halo mas que queria engarrafamento kamacet husi ponte Comoro bato CPLP mai be importante liu maka emahot hotu halo viagem ho seguro liu husi fatin estrada pública idane Nemek situação atual né itare itania polícia trânsito município de Lininian rigoroso teves sira ocupa espaço principal sira o de halo autostop kat checkpoint ba transporte kat viatura ser neve mek lihu si faten ida né
Atau informaret katakan asal nere maka polisi halo laos ba de partido CNRT mai be desde que os partidos CNRT maka halo atividade hadili liliu CNRT maka halo Komisi Nasional iha tasdon continua etang atenção máximo husi itania Polícia Nacional Timor Leste. Poco bem ser nene. Aeropuerto. Nene, aperta mina larang. Okay. Or hama direct flow Nene. Atau fuaten filfal kata original kita hak basikan bahia estatua presidente Nicolau Lobato. Ida memang situação atual militante simpatizante partido CNRT ini hak basikan bafati komissio. Ita hari movimento transporte lado macet tambah hetan orientado tertebes. Okay. Dek, anda sa itare tanya matan, husi basic estatua Presidente Nicolau Lobato nian rotunda Komoro atau ba fatin komisiu além de mabarak ko transporte motorizada no carreta iha mosi tahare kata ki iha mabarak ko lawain. Iha estrada ini itahare labarik minoridade sermos usa emblema partido ninian atas mos camisa partido ninian hodi hak solo hakarak mos ba participa atividade Komisi Nasional ini. Ya, dali dita nakara informe malok sira kata ia movimento militante simpatizante partido CNT continua retan observação husi órgão eleitoral aí tahare ia estrada nini ia mos observador husi esta no CNE nebe monitoriza atividade valor no Tony, हम telepon jaringan Mauritius lah. Atau informa tanda lain datan ida nemak situação atual iha rotunda Presidente Nicolau Lobato Komoro Dili. Militante sira ho entusiasmo haklala hak solok hak besikan bafating komisiu tasitolo. Hey bro.
atau informatan dalai de ba malo karena ansira hotu kata iha ponto principal ide iha monumento presidente Nicolau Lobato nian kata hetan nafati atenção máximo husita nia segurança polícia trânsito Hori passa revista ba transporte hotu nebe maka passa liu husi fatim publik ida ne. Iha itani ngitare polisi sira continua halo passa revista ba transporte sira nomos ba militante no simpatizante partido niya. Iha engarrafamento ituan tambah transporte barak maka hasur malu ihane lilio barak maka tu batas tolo nomos continua hetan movimento si tasitolo nian mai cidade laran. Tambah nemek iha engarrafamento ituan além de ne polícia trânsito continua assegura movimento ba lorong ida hoy. Na fatin cumprimenta malo karena insir na be mak foi mak acompanha canal televisão Timor Post iha YouTube kata kors na daw localização Timor Post nian iha rotunda presidente Nicolau Lobato nian atau batas itolo. Acontece engarrafamento ituan mas be militante no simpatizante partido CNT nian continua retan aviso atenção atau labele ocupa estrada Liman Los tambah continua respeita movimento nebe maksai husitas tolo ba cidade dele. Ana sa gitare iha rotunda presidente Nicolau Lobato nian itare kata além de polícia trânsito iha mos polícia unidade marítima nian unidade desculpa atu relata kata iha ne iha polícia unidade patrulhamento fronteira mos heta ni efetivo será iha ne hoto rifo ajuda ba itania polícia trânsito hori atua segurança.
Dia malu karena sira kita lua acompanha a fatin atualidade horas ne da obter informação kata presidente partido senior teninian horas ne ia ona dalan atau mai fatin komisiu tasitolo. Dia atualiza tanda laida ba malu karena sira kata horas ne da militante sira continua heng. Sira ne bema como motorizada para hotu estrada nini tamba tu informação kata presidente partido CNRT kai ala sanana Gusmao horas ne da sai sininya fatin atau mai fatin komisiu iha tasitolu di Wah, Siko. Mai. Dia malu karena sirahotu iharai lara nomos iharai liur nebe continua assiste transmissão direta nebe nime pos halo husi canal YouTube atau informatam ba itapocera kata dili horas ne dera iha horas 12 minuto 31 e rai manas teves. Dia kusi dalan ini kita hari katakan trabalhador serna bem kalau la serviço siramos sinti animado hori sai mai ha estrada nini hori hamrik he hori assisti movimento militante partido senatenian nomos em geral katakan ela passagem husi presidente partido ninian kairala sanana Gusmao seliu tan husi fating ne ia horas ida tan mai. Dia atau tulis na fating husi raikotu dili kata klima oras ne iha dili maka metare abu-abu takarai lonsuni itare husi area kasnafar ini yang ba leo abu-abu takarai enquanto diferente oloro hirekliba grau Celsius 30 enquanto ohen menos ida grau Celsius ohenian iha 20 kata na fating manas mai be menos 18 ida.
Atau informatan dela ida kata atualidade né minuto ida neda kita localiza na ia escola São Miguel. Continua engarrafamento. Ana sa ito assiste kata mesmo, mas que lorom bemanas, espírito militante sernian simpatizante sernian usi partido fretili, partido, desculpa, tu dia partido senerte, continua entusiasmo, hodi hak basic ambas fatin komisiu iha pasitolu. Malameta. Ya sudah ka. Ah. Dia malo karena sere idan maka atualidade fosse recoto ninian por volta metro atus hat distância fosse segurança Polícia Nacional Timor-Leste. Dek tambah ita se ihela dalang klaran Timor Pos continua fornoin no informa ba maluk sira hotu katak oras ne dau desde o hindarsan ita hare katak kita nia governo nomos partido político sira facilita eleitor militante sira hodi fila ba ida nia fating especial eleitor sira nebe mak origem husi município sira tambane makang movimento transporte público nini amba facilita usi partido política sira no mos facilita usi itania governo parte estatal maka responsabiliza além de ne José Clorai iharro ros parte José ninian itania governo mos aluga tiana rua hodi transporta eleitor sira nevema origem di Rayoa yang administrativa spesial o ikusi ambeno. Dek atualiza na fatin ba malo karena insira hotu katak situação iha rekotu dili makan sanita iha itania makan katak além de militante no simpatizante usi partido senate rasik hetan mos participação husi órgão resistência selo ana sangita hatene kolimau 2000
mostrou apoio para partido CNT e a eleição parlamentar 2023 irane. Além de Colimão do Ribo, íamos partido Ciracelo, nesse partido Timor Forte, Patifor, nesse partido Frente Mudança, nomos atualidade Horicala, nitahareka partido CASDT, Mos oficialmente declara sirene apoio para partido CNRT. Partido CASDT afirma kata sira la senti triste atu lá com voto e a eleição parlamentar tina nidane tambah sira sinti katik tina nidane for prioridade para partido CNRT especial liderança partido ini yang Kairala Sanana Gusmao. Dia malu karena ansir hotu kata husita ni mata ni tabele nota kata além de motorizada careta caminhoneta ser hotu ema lawain mos para kita sino fetu sira malu idoso sira mos continua lawain ba fatin komisi ni nian. Lao đi con ạ. Messi, lao. Look at YouTube. YouTube. YouTube Dia kata tulisan fatin husi rekoto heta situação atual heta na fatin segurança máximo husi itania polícia trânsito município de Linian. Situação na bema kita hari único itu iha rekoto maka iha bandeira home medida metro hat Linian. Bema hari iha estrada ni. Husi militante sarna bema gihana. Além de husi uma onjera itare kata militante simpatizante sira maioria ho emblema partido ini jadi faro partido ini bandeira continua hein caravana husi liderança máximo partido ini atau ia minuto ka horas balotan atau toba Nita Valihira. Nita. Dia kita nemak situasan atual iha rai kotu ninian itare kata polisi sira halo asan máximo ihne continua assegura serviço
situação ini los acontece det ba partido CNRT, mas be lorong hirak ne acontecemos ba partido Circelo canesan punto, partido Os Verdes, partido PD, partido Freteli, partido PLP, ia ponto idane, mak ponto idane be polisi sira halo autostop, kap trava motors ka viatura serna be mak viola estrada pública nian. Dia idane mak situação atual iharai koto basic ona baiha fatin comissão por volta distância metro atus tolo fatin checkpoint principal idane be bang passa revista nomos tahan motor careta sirap mak iha triângulo. Ana senhane itare ketika polisi trânsito nomos iha polícia unidade patrulhamento fronteira. Além disso, íamos a polícia BOP, batalhão ordem pública. Dia malu karen hansira hotu idane mak situação atual iha tasitolu. Ada sangita hare iha itania oin militante no simpatizante husi partido CNRT nian continua concentra iha basic mercado tasitolu nian hodi hein hela caravana sirana bema tuirma inclui executivo partido nian. Atualiza tanda lá ida tambah maluk sira hotu katak idane mak situação atual iha tasitolu. Hanesan agenda tiona iha calendário seninia katak tasitolu mak fatin concentração Komisi Nasional ba partido hotu badalaikos. Senarte mak hetan oportunidade dane iha loro nohen encerramento Komisi Nasional inian. Ia tas tolu além de CNRT halo ba lorong ohin hanesan lorong dala ikus yang horitaka
E semana kotu hahu kerzusi partido Kunto. Tuir fale partido Os Verdes. No tuirmos partido PLP, Fretilin. No ohin senate continua utiliza fatin refere ba Komisi Nasional ba dala ikus iha teritori toma. Tu fateni fila fale ba maluk sira kata kusi tas tonu dele oita iha na horas 12:50 minutos. E situação diferente então kata militante sira continua hak basican ba iha fatin komisi ni yang compara ho loro hira kliba kata militante sira concentra iha tukuida movimento makas batas tonu hahu si tuku ida batukurua. Enquanto partido CNT Ninian avisa Tiaona categoria da Dersan, Tucusia começa a mobilizar malo e Hori concentra que eles vai retar todo. Nessa itare ia mercado Tacitolo, vendedor sira ho entusiasmo hambrik ia dalan nini onde assiste movimento comício eleitoral idane. Diak, dala ida tam fo bem-vindo a Maluk Arena em canal televisão Timor Post na bema foi na assiste o minuto balu liba ana sam fo atena na kata transmissão ida né Timor Post la os halo red do partido CNRD mas be loro hira liba halo nos ba partido Fretilin nomos ba partido PLP. Que atualiza na vatem rusi tá se tolo dele que tá com horas nela com militantes simpatizantes iranian começa a basic kabarak makata matihona ya fatin komisi ninian e horas nela kita iha ponto entrada ba fatin komisi tasito. Iya, karena sang itahari hete ni kata ka mas que movimento continua tama mas be ema riun racing hola fatin ona iha tasito. Atualiza no vatim vai tabotira roto kata a presença e retasi todo lá hoje tem adulto ka eleitor sira mas be e retan mos participação rusi labar minoridade sira e situação ainda né acontece nos partido Fretilin partido PLP e parte comissão organizadora sira avisa bebê basene kata a presença labar siranian lá os tamba partido ma obriga mas be tambah espírito lavar siridi ini akar participa e a comissio idane voluntariamente. Dia malu karena sira ita nyoeng ne ita bele assiste kata tambah contente maluk vendedor 3 horas siramos modifica tia sira niya body motor nebe bye fan 3 horas hodi sai fali motor bye hodi halo komisio.
Dia atualiza na fatin husi tas tolo dele kata kita na fatin segurança máximo husi ita polícia trânsito município de Lininian atau for seguro ba movimento e mototo iha komisi nasional idane. Dia idane maka entrada batasi tolo ita bocira balehare husi soring husi campo uma lulik tas tolo ninian kata kare iha aihun sira hetan participação kata marca presença ona militante simpatizante partido hono mero sorteio 12 iha tas tolo. Dia na fatin fo bem-vindo ba malo karena em canal televisão Timor Post nebe foi maka rola parte iha canal ne minuto hirek liba ati forma baita botira katak ida ne maka situação atual iha tasitolo fatin concentração ba Komisi Nasional Partido CNRT partido nebe mak lidera usi Kairala Sanana Gusmao. Dia dala ida tan atau informa ba maluk sira katak ida ne maka situação atual ia pista ka campo nebe mak se utiliza ba ia komisiu ita hare emerihun racing começa ocupa tiona fatin emerihun barihun dia atau informatan dala ida baita bocor katak ida ne mak situação atual ita hare tenda barak mak montau ne hene mas que komisi sida o kahu mai be rihun barrihun konsentra tiha ona ihane iha oras hirak liwa. Dia kita nih situação atual di atas tolili hanya saya itahare militante rihun barihun konsentra iha kampolaran nomos iha aihun sira hodi apa kita kira boleh kore beli dari lah kami Oscar istana sih halo nih veterano simo sana Ferika tua simo sana lah halo kak aina ye Maraimo sila yang lah halo nih sila kita otu tambah sila mata lainnya sila fuan lainnya sila fuan kita akan kita aina sila yang pede kata CNRT ina sano matalo kita maropa na sana 80% na eletricidade em Timor Leste toma falta del 20% tu não se redonde de 20% ne vamos lori para fio merda ne va fahe ai dege mai dia kita nih situação atual iha fatin komisi ini Kinan tolong aku silang muka. Bye. Waduh ini pasangan kasih tolong. Silang tur ya sini rumah. Tama buka ini. Membaca nana. Maklao. Tama baru sai baru. Waduh hare. Fiti basura. Nila utang. Maka dibahasari dia mau busira. Apa pun kalau dari sih
mone. Neso igreja mahal kardare. Aye te bile eli sam si hata si par pati unie. Bapak fal super mi, fort na kale mangera. Ay na ye. Bes. Mai dah ulai. Hutan. Estalo. Itu mana teh? Lima yang lain tu. Harap besi. Lima yang tu. Tu mana morira? No morira. Okey, kita dah. Okey, mereka kanta. Sama kena daur. Sama kena kanta kita kanta.
Você nem pela Bahia. Obrigado, para. Então, Maida, viva Partido CNT! Viva presidente Partido CNT! Viva Lili! Ita continua música e takar kuliah ni marlai. Música, oleh Raimanas dia keliu. Musik, prepara musik kita kena. Tambah Raimanas. Micro, Usula, oi, favorita. Kita dah urti lai, Raimanas. Oke dia. Orang ya tinang kau tu keliuba, kasih tolu besa. Aku nana mai hene fulan ruah. Hamo si hene fulan ruah. Raimor mo samu tu hene fulan ruah. Mabalu adi. Tasi ne sei la mara. Ai na ye. Imate ka to agora mara ona kala. Sabo mai hazura hene. Dui kusmai dara bemos. Oh estrada serne. Dele hane uti tasi tolu. Los kala. Betul. Bomberos, bomberos, bomberos. Ini informasi bomberos satu rega mas lebih cuidado lagi. Tambah ini experience ya suai rega ho tu future remate ho. Ita mana situasi tidak. Ini hende lagi sumbernya natureza se falu ne. Tasi tolu se mata. Ani semua malini. Kita main mata kemarin. Mobil kita par-par hari kita dah. Otoritas tolong. Dia kalah. Saya dari mana bukan tahu mana sosok. Kamu dah beli mana tu? Foto berhira. Para bes bego tu. Musik belau kita.
partidos barak maka apoia CNRT e os movimentos, os grupos. Agora, representante do partido apoiantes balo, deve que mais partido CNRT. Mas bem antes de Rabolo, presidente PSD, companheiro Mau, Joy Gonçalves Maipalto, a uso vai na Amancira controla a Varicira, que usa farda CNRT, favor a Saitia, usa atributo bandeira CNRT, favor a Saitia. E me bela nonto, mas bela usa atributo. E me nonto den, aprende den, por sira 15 tahun, mas me bela vai atas farda. Bela galera. Mancela, hileu, amne angi ida hamri kada amne, ida wangne, sebele ita bot ba kotu kia, ida ne, na ida rua tolu, CNRT, laha noring, nini ema sira, atu viola regra sira nebe, estado ida ne,